office kami nili tung kicini ada lu nili tung bang ke SIU apot si bang IS office pen si claim ke dam lo masih IS office along tum si claim dam tum si cini lo pia kisung si dema pia por lo ma nili tung kicini tung ada lo nili tung hane appointment nang pilo appointment se deng lo duty che join lo nili tung ke duty ke che dang bom lo 6 months provisional salary jut kop pen sta me nili tung continue duty lo or 2 years lang nili tung so pot si nili tung bang ta compel der lo ke damun ilo poisa ka ve pin pen kisung ong lo ki chu ki jun anda kisung lo ko join si nili tung bang ta nang li tung true media pen si nang ka chi than nang ka chi share chi ni lo nang li tung appointment long that duty dam that pen check lo jon kan baning kan lo nang li tung salary ke long pen nili tung han appointment ke nang ki ke 15 April 2022 kado ko ve teacher so ano khanta hai la sila song bong pen nili tung provisional salary pun itung 6 months deng long lo 6 months pen aphi kini nili dharma long lipin ma 25 months ani claim education in charge em kan kapila na tum muslim ridam kan nili tum tuning ridam lo apong lo ke dam kado ko belong ayas long kadam lo disi medam long kadam lo pastor ka ni nili tum kado ko benang li tum media tum tan dulung mati in your presence of media nili tum kado ko belong kadam lo memorandum ta submit dam lo memorandum copy ta nili tum long do aso se nili tum kado ko be kisung alam sta nili tum che thaner aso nili tum hanang jinsut ha nili tum hanta ala sila henlo jo memorandum copy ta ayas sih naga receive dun lo na forward dun sih ala pini ake hide education secretary sir sih taruh kami di sana dah masih handle aja box copy ke ayas sign dah dulu so kita na tum mo kan na kasi na sendiri tum tanang claim people chong hongoi ku si bang nang pu he kai ta positive response sendiri tum hanang pi ayas pu noi ma jong noi CM noi PM noi do we ke ti din ko anda chong hong chi paning ding noi chok pu tum claim bom basi assurance ke nili tum hanang pi lo hem kami nili tum bang ta ku son mati ipok anang le lang nang le de an si ka chong hong helan ma nili tum la bang si ke pillo la si tum ta ka chong hong hi ke kalilo tum ta ni 25 months ka chong hong lo pot sar la si next cabinet meeting ke men tu si dojima so bang le nang papas di dat lo pot nili tum ta ke joy lo ki so kisung ben la si nang pajok tha ko si pillo class boycott that pen pina tu kan son na kahang son din oh majok ta vi nili tum headmaster pansta me mane personally chathan lo block officials tumhanta CRCC tumhanta tum class kisung ong lo son kasi nili tum bang ta kado be memorandum la high staff nili tum sepaklang kado be phanta pachini lo council authority pen kan chingwai lin son la si council authority sumen ki chokpo busika nili tum han ke kai ta insurance nang pidu patai tin ne dam ta chokpo claim bom lo bang office kam claim bom lo nili tum han bang nang kanong lo nili tum bang non claim bom lo po la si next LP tumbang epat tumi chok igdat lo mati si LP tumhan ke pajoy ke son tak taxi ME tumhan ta la so kisung la so ing su bang nang hek plop mo lo pin la si next week po nili tum ta cabinet meeting men tu tong doi ne nili tum ta chini ne lo mati si through your medium through media nili tum bang appeal bang ke next cabinet meet hol bang LP tumhan e pachok son thot le nili tum bang pajoy nang li tung isa hoy pen skan class boycott ko lo kan comment tu arni pen sinang li tung ta nili tum 5 August pen arni sinili tum bang ke memorandum long mention lo je nili tum ke class dam de lo class boycott lo ko je khan panchini dak la hen lo je la hen lo nang li tum han nili xerox copy ta me nang lo do niko nili tum demands copy ma ko na pa nili tum bang ke join our demands 15 of August 2024 as deadline we urge you and the authority concerned to complete our SIU matter on or before 15 of August 2024 or else we may bound to go for further step of following up action. Boycott of classes, we have been resolved among ourselves to boycott our classes from 1st of August 2024 until the salary is credited to our respective bank accounts. Nili tumla solam ke memorandum submit last hupsing nili tumbang read out tekang lo ISR along setani sumpik an mo sa nang chokpo nili son lo ipoklong ana vi lang vi pulu son se nili tum ta ko pachong bang thun hena nili tum along elong ki preng choram na dukana long seta me preng do thip lo baki yelong ji ta nili tum non sung thun se nili tum hana na jin so tha ko so memorandum along se nili tum ta do ko vi alam seta me kisung ge boy alam na dak se nili tum che thani